okurugirira abatura n'abebembezi ba district egi nikigambwa ngo ekitongore kya Kowase kikatwara tenda yabwombeka aha bwa miliyoni 35 buli kamina omu myezi 6. Pasoni twagala okukakasa emyezi 6 omukulu oyo oba contractor tugenda kumuwa sente okujjako ng'akoze ku ebyo byolabye naffe ffenna bye tulabye. Bwana Kao ne RDC newunyiza nnyo okubanga latulina miliyoni 35 yamaze okubomoka era gundi gubawo mulimo guno contractor simutuufu nnyo kubanga bw'otuukamu n'ogitunuulira nga bwefaanana nga mpya oweebuuza bugiwa emyezi 6 enaaba efaanana ki. Beitu kyakizayo kubeeraliikiriza omukurambura bashanga ngo enyinyi zikombekwa binkwatire ki ngu kandi teziri kuhikana na mutindo gwa sente ezi. So eshobe yonde eriho eshobe ezo twazimugambire kandi bwana RDC tituramushashure sente kwarabe atakamazire okutereza ebintu omubiragiro gavumenti arabahereza emyezi 6. Gamwe mu mashomero gutwahikamu gari mu Kasambya Primary School, Bamunanika, Kempega, Rugara na Kitazigorokwa eibaragiro mu Patani ngo abigarukemu. Obunahika nabanza narambura emyanya eriye mu kurebere nekozesebwa nashanga yo buzubu bw'amani munonga kandi hati contractor abo kujya ngo tutukikirize ngo ayigure toilet ejo mpaka afirifiringire obuntu bwatakatererezi ziriya toilet senkuru zibene zuzabana zikozesebwa abana mwena abaninyeshengereza Mr. Chairperson w'abaziri okwatanise n'ishomero mwongere ahabuyonjo ahabwa abana beitu obutakwata infection. Abatuuze bawo kuno abazadde nzimba kakasa bulungi nti omulimo ogwo gwakoleddwa n'otwo otuntu tubagane tubulabulamu tukakasa bulungi tugenda kudukola ate mu budde obutawulira na wiiki kuba tugenda kujja tubuweeyo bulungi buli kamu kakoleddwa bulungi. So tetuyina buzibu ffe nga gundi yaffe ya Kowase tetuyina buzibu. Twagambaho n'abandi anshonga z'ebyobwegese nabwombeka y'amashomero. Tugerezeho kukora twayombeka nk'abaziire twayombeka enju y'abashomesa ni area eriho emizigo 3. Ndisande William ahabwa TV West.